Utrai undon rengka batpim. Kajing puli na ka gospel bakuit kat kum ulukas. Ha kata kapor lami ka hukum nawu Kaiser Augustus banto kana summary ya ka partai barro. Ya ka ne ka kana summary beningkong la pelong dawu Quirinius ulat jonggat Syria. Baro kila late banai jingkain ya lade kashnong lajong. U Joseph ru ula late nagashnong Nazareth kaba ha Galilea sha Judea sha Bethlehem kashnong u David. Namar ulalong na kaying bagajait u David. Ulalait banai kerteng yalade baka Maria. Katanga yatek tin jangu. Kabala pun kun. Te haba kila don hangda kisni ban ka iyaki ka kila pura. Bat kala ka yala ukun prangsni. Bat kala sop iyawu daki jain sop. Bat kala pentia iyawu hakashngoy naba kimyojaka sa hakaying basa. Ka gospel jong utray. Kohimen kopera bait hautray Jesus Christ. Dak jing shisha kane kam de ka pali jonga ban kren namar kalawan poi shanga namar kane kalanga pali jongu we brother bade ban kren henre umbadon te kala poi shanga bad nga pdiang ya kane ka jingai lat ban kren ban pashat ya ka jingmut jonga tinu balai Oble umju perkat kumba perkat kibriyo. Tengah pediang ya kamon bad ka sain dur ka jongo oble hakane ka por ba oble unang kerku kardo yangi. Ninggok ning syap nga ay kuble ya ka Christmas basuk iya pi.
Christmas kalong ka por jong ka ching kumen yang ibaro. Barbon sin kasakut ha karong karup ka jingle kumen. Bad manusnem kayait kumne ha ka jingin. Shisin uwe kena udang yang rengkat badupa jongu hajan ke ngoy ha ka ing mane parish. Bada udang pesh ya hak sya ka ngoy bad ulapai sya upa badula keli. Upa bale kullung ujisu usakaju. Bale kullung ujisu usakaju. Mentions nemru habang apet ulang uju he jusan usyutiabe bale hoy kajingkerli jong ude ukulung kalong kabasyo jingmut bad kasyong jingmut artat lese minda kadbangi yanum lang hakene kenopay sngi ban puson sa sin iya ka jingmut jang ka Christmas ni ha ban page ha po jang i wai pa i wai bad ni de ban puson yalade bad ni de ban persang ban yoi ya kullung jisu ha po jang i bad ni de ban pai sha ki himmen ki para ban kelle bale o kullung jisu he san ha po janga bale usakaju manusnem ngareke Christmas Henry ngayo i kulung ujisu usakaju haka jingim jonga ukulung ukinna wala kili namarum bas ngautu bakalonga statue Henry haba ngiki bahebasan haba ngikili ngis ngautu ujisu de statue marwe kulung ujisu de statue balatau daki noki nong tau statue nong shna statue Henry kulung ujisu ulong ka jingmotor bat ka jingkwa bat ka saindur ka jong ublay upa badu de ben ka hapo ka mensiam jongi ve pai ve ude ben yo ya ka bor ude ben yo ya ka jakat ya hapo ka donut ka mensiam jongi ude ben yo jaka hapo jongi ladangi ai jaka yau hapo jongi ude ben he ude ben san man ga kelit ma jong ga jingim keliyala de hato ukulung ujisu udang sakaju ne da kawi pat ke jingkeli hato ka jinge jonga kala roy ne em hapo jonga hato don ka jinga roy jong ka jinge ha ka jingim ka jonga ngalong Kristan nagabenda bon snem benda hadukat no ngalong Kristan ubajanay bad kabajanay ha ka jingim ka jonga ko himmen ko para ni baro ni klein ba ban peit ya ka social media minda ladangi pli ya ka WhatsApp yoi bon ki Christmas message kawan na ki paralo ne ki badon ka contact badingi ki pashangi kum ka dustur banai ko bale Christmas pipli ya kita ki kubor Christmas bon tilli kita ki kubor Christmas ngiyoi ayu ngiyoi ya ki mumbati ngiyoi kolor ngiyoi tupia jangu Santa Claus ngiyoi ya kadur jangu Santa Claus ngiyoi Christmas tree Henry dona ba kidur kabapeni yau Joseph bakuit Maria rengkat badukulungu Jesu peit ya ka Christmas message haka mobile phone jambi ni reke Christmas kelem kulungu Jesu ni pa ya ki Christmas message ya ki paralot ya ki mombati ya ki kolor ya ki Christmas tree
ya ke stupia jongo Santa Claus kamendoi ayu ya kata ka jingai ko blai hato ka Christmas jongi kasakot hakine ki rom ka kop hakine ki dakishin kadon jingya dai ayu hadu kata-kata ya ka Christmas tree bat ka Christmas tree kalong ka dakishin jongi jendil kiba reke ya ka jingka wai jongi kendra minta ngila pelong ya ka Christmas tree shi benda ba ka Christmas dak ba vengno ya kulungu Jesu naka jaka jongu. Jesus is no more in our Christmas celebrations. Ukulungu Jesu omdan jakasho haki jingra ke Christmas jangi. Te lada ukulungu Jesu omdan jakasho haki jingra ke Christmas ayungi reke. Ke Christmas ayungi reke. Hoy ha imene jongiru lese bon ki imene ke pendriam daki disco light illumination bulbs kadon jingya day ayu bat ka Christmas ngiru ngilabu kinno yala deru kadon jingya day ayu bat ka Christmas bat kene hata por la kau Jesu kadon ne yam illumination lights mano badon ban wa balloon hangdo mano badon ban pendait light haka semasi kabamut ka Christmas ka jingka jongu Jesu kam don shu haka kati jongi means we are no more in control of the celebration of Christmas. Ngingim don borsho ban reke Christmas kiwei pat ki batayangi ban ngishubod. Menjurne em ngishubod ya ki brio ki belatau start ya ki color ki batau start ya ki Christmas tree ki batau start ya ki illumination light ki batau start yau Santa Claus nandangi on kanebaro kade kabenda jonga jinka Chris. Somebody lied to us. Don manore mano batok yangi. Don manore mano basyukor yangi. Don manore mano syakala yangi. Minda dak kabayina kulungu Jesu ngibe yakane ka rong ka kop kabayitinat ladang ipay katokat netiliki imene haka perte ngilaban yoy dakilak tengga kila berat naga bendaban pendriam yaki imene bat ka campus jongi baki on kade ka Christmas kade ka Christmas mano bayo mendoy da ka ba pendriam ya kum kene ka dor ya ka yinjongi ya ka yimene jongi nanda omdon kulungu Jesu shu ha ka jingim jongi kamindoy ayu ko himen ko bara banreke ya ka Christmas kelam kulungu Jesu ngibaro leseng itu syaka shingoy ban peit kumno kita ki balb ki shad omde ban peit ya Jesu kat nungut na pleng jompi piyang hakamat ka shingoy ban peit ya kulung Jesu lese pila yang hangdo ban sim photo selfie ban pila sim group photo bale kadon ka rong ka kup hangdo kadene unde Kohimen ko para ngidon ha ka jingma ha kane ka jukka bamenda. We are living in danger, controlled by the selfish groups
who wants to make money out of us. Don giberiu kibakwa ban pelong rispa yalade da kaba pinge bijangi da kum gini ki rom ka kop ban yang kade ka Christmas. Ban ni iwe iwe ngilong ki victim jong kane ka jingtok jong giberiu jong kane ka commercialization ni ong ka fareng. Commercialization kiberiu kibakwa bantau pisa da kabasuk and baro ka perte kalangop hakane ka jingtok jong ka perte mano balaong Santa Claus ulong uba don gada Christmas kane kalong ka kana kaba manore mano balatao ban pinngay beach ya kikina henre minda Ped hadukat no Santa Claus ulayo ya kakerdan kampalat ya Jisu malaki Christmas ngipong tupia Santa Claus nangdam niong kade ka Christmas. Actually we are cheated. Kadeni omde don manore mano Basyat kelayangi, basyukor yangi. Bad nikadaw. Lada kiliya ki kina, kaya ka Christmas, kinay. Wakulur. Te balbalay. Te yaka disco light. Te kulur. Hoy, kulur ka don jingmut. Kam jan, banyaw Santa Claus. Christmas tree, om don jingya day ye bad ka Christmas. Pipule lada pikwa, lada nga karentok, pilaban wad na ka internet, ka jing shisha jong ka Christmas tree. Bag niong, haka jing mut jongi, ngilatep haka jing mut, Christmas tree bade bandon. Mano ba ong? Ko himmen ko para. Ngidon haka jing ma, day na ka ne ka daw. Kelampoi perkat mangi keperte kayalam yang isya ke Christmas om deshu ujisu om deshu mensiam bakoy om deshu kiangel keperte kepenkren aga binda ke Christmas perte mano jisu la ang kusiar bana keperte kalong kabor jongubaman ulama ham syuaba unkiu syabaneng ya ki apostol sumarba nakane ka perte ka bapim of the world ni haben im khabar kane ka perte kane ka long Christmas nakataka daw nakajimbon paid ha Jerusalem Ujisu lajid ya ka Bethlehem Sya ka krem sya ulum Bamdon briyusyo Kiba wad ya ujisu kinshem Ladangi wad ya ujisu Hapadenge rom ka kup Nginum lap ya ujisu Nginom lap ya ujisu Lano ru ko himmen ko para Piki kinabayid, wad nom perkat, ka Christmas kabamot ya kine baro. Hoy, shingoy, kade, Henry, ngipennitenad, wad nom sakot dakata ka jimpennitenad lanoru, wad yaw kulung Jisu, mane yaw kulung Jisu, shem yaw kulung Jisu, hakachingim ka jompi. Bun giberiu. Hakene ka juk ka baminda. Habapoy ka Christmas. Kila business. Ka business, kawe ka business, ka roy ba hapadeng jongi, kinonggen dong kalong, business ban kai kiat. Bade ka Christmas, kiat don't come, manoba ong. Who told you need alcohol? Kaya ke jingnya de badu Jisu bad ke jing di kiat.
Ujisu unompenin ukon bale ukon bakoy ulawan kaha kene ka parte ban weng no pop Henry hakas ngi Christmas haka jaka ban torsha ubale shawu jisu ban playa ki pop ban pendimai jenge mensiam ki sakut haki kalau bakyong ngireke Christmas. What Christmas it is? Ladang keren bakala pinbait yang ko himmen ko para ngadon hangne. Ladang keren bakala pinbait yang pinbait mapi. Henry hakano kedor kini ke rong ke kop ya ke jingdi ya ke kiat ya ke jingyai tanglang kadon jingya debat ke Christmas. Kadon jingya de ayu bat ke Christmas yakine. Yake bayoy ningkong yaw Jisu hake shingoy kilong kinong ablambarot. Kilong ki jahit beriyu ayu. Kilong ki jahit beriyu badok. Bunsin kimdon pisah ke tengah. Kilo saha kilum. Kilo syaraya kilambarot. Kim simladan lacu bandon baki bahe bahain jongka sor. Namar kim judon ki jain ka badan standard. Ki jain pong jongki kalong ka jain jod, jain jakalia, ka jain sma utom. Yaki uji sulakot siya wo ningkong. Ningkong namar hapo kata ka jain jod hapo kata ka jain jod kidon ka donut ka basida mensiam kidon ka donut ka bawado bale kidon ka donut ka bakende nagabenda ubale pibaro ki ba shonghangne itinna ki jain pong jongi na lor bangi don hapadeng ka por kriya hapadeng kine ki jain ka bayetenat ka donne yam ya ka donut ka batrang ya wukulungu Jisu hapo jompi hapo kine ka jain pang ka bayetenat ka ba style jompi ka donne yam kindi ya kulungu Jisu hapo jompi kadon jubab mapi hangno donu Jisu hapo jompi kintup ianga habanga keliya pi wadnum tarai bangalom bahok ngaru ngalong kumapi Henry utrai ulai surya nga ban keren hakene kanopai sngi ban keli ban toki yakane ka jingkeli hato ngadon neyam kulungu Jisu hapadeng kine ki jingetanat baro ka banga persyang meleha ka jingim ka janga lada ngamlap kulungu Jisu hapo janga kaminto yayu yanga bandrake ya ka Christmas kaminto yayu papila wanjing yaseng mindakasni enai krenchu ya ki beriu ki bambadia banwan mindakasni nga kren hapi ki kon ki badon hangno ya ka jingdrang banwad yaw Jisu nga ngiskem pedon ka jingdrang banwad yaw Jisu hapo jompi lese kambat kuid bha kambat shai bha hadukat no petrang yaw kulungu Jisu ne ngibud ne yam ya baro ki beri batok yangi jing shatok saudong jongi ki ba ong pide ben lekum ne ben reke Christmas ladang iken iya ka pisa ka tinggang ipelot ha ka kerteng jong ka Christmas ngilaban lebon ki kamisene ya ki way ujisu ulaim daki taki jingai bala ai dalai ngokis arsnem tam ha Egypt rengat bado Joseph bad ka Maria daka mer daka sia daka frankincense daka jingyupi
Haga jingduk. Ulamane je ka jingim. Pitaray kaladonga kaspa hangdo Egypt Ublay ula tungya laingut kis banaya kaspa yaw jisu bawundub laban nimrenga badujasa baka Maria kumba arsnem shitang ne laisnem ha Egypt. Minda lada don gibri bakaloy banaya ka jingya rab yaki badok kilaban yam naga benda bun snem dakita ki jingais nga bhajampi ka Christmas kalong ka jingya rab bad ka jingkarshan iway pat. Ya ro yaw try. Ko himen ko param. Ni don kam ban pai shaw Jisu ban pan map ningkong hagane gasngi habang ni reke Christmas map yang ko Jisu ngam shimla budyame ngam shimla wadyame ngam shimla mane yame pinban ngalam mane bun gi rong ka kop ka basaw dong jonga ngalapulod ya kapor na gabinda kane da kabayino ya kamen siyam jonga shalindet da kabayino ya kamen siyam jonga shalindet ngalabe bun ke baro bamla banlong minda kadbang isyong hakane kaying kandang ngidon kamben pai shautrai da kabati dia ka shaden kotrai koble melongu Jisu ublay upenim henre habang mewan ben penim yanga ngam shimlai poryame ngam shimlai jakayame ngam shimlas ngawto pura yaga jingmut jang ka jingwan jame shakane kaparte shaka jinglong do jinglong snam jome ngam shimla aya ka dojonga ngam shimla aya ka dojonga ngalabu ya ka dojonga nagabinda ka jingsno ba jonga yalade shimet ujisu ukili ko himen ko para ko kon samla ko kinna ko longupa hato pinaya ka doyanga bangando longdo longsnam batpi Jisu ukwaban siyang bani Emmanuel ukwaban siyang bani hato ngikoloy banaya kadojongi hoy kadonayu hakadojongi kalong kumno ya kadojongi kayad be kaya kata kadojongi kakwa kaya ka jingdrang jong kadojongi kaya ka jingdrang jong kadojongi ha kadojongi don jingmo ha kadojongi ngi don jingsosi ha kadojongi ngi don ki jingjinja ha kadojongi ngi don jingauria ha kadojongi ngi don jimbrai Hakadojo ngi don jimpang. Hakadojo ngi don bun jahit ki jinge. Hato pilane em banaiti ya kane kadojo bi hau Jisu. Hato pila ban terwa ya kane kado kum kamaria teisati. Ko Jisu wan shakadojo nga ngaskutu kadojo nga kalongga baduna harukam kadojo nga kadon bon gijing dalat bon gijing duna kadojo nga kadon kajimong kadon kajimpang aiti yakane kado hame wan ban shangsa hakadojo nga kane kalongga jingkwa jongo Jisu Jisu don kam yakane nangiway payway hato ngikoloy banterwa yakane kado ne ngikwa ban be iya ka jingkwa jong kadola jong kado jong Jisu ka kot kaweringi banaiti hawu ne ngikwa ban yalam ya kado jongi katsabangimon kat kabangimod banle buon ke beriu hakane ka juk kabaminda kim treshu banaiti ya ka dojongi shaw Jisu henre ki koloy banaiti ya ka dojongi hawu baman
Bungi kon samla, kim treshu benaiti ya ka dom med jungi, ya ka bor jungi, ya ka sap jungi, naga benda ujisu, Henry kikoloi banyai tanglang, baro shimit, naga benda ka rompang jangga perte. Nangdangi ang ngilong Kristan. Ngilong Kristan. Habapai ya ka jingring jangga nega perte, ngidan por. Henry, habau Jisu kod yang iway pa iway, kolonggo pa, piki kon samla, wan banyade lang bagkadojo ng iyong, Jisu, ngamdon porsyo. Kokimen ko para, ngihaban kendit benriyo no. Kaladay kapor ngi kindit benriyo. Pansnuto. Kaya kajing mujang ka Christmas nagabenda nga. Lemgomda. Ngin bud si bud. Ngin kongo si kongo. Yaga rompong jangga perte. Ngi kongo man ngi ngibit. Yagi beriyo ki baptized kaneka deka Christmas. Daka bayino yaka ketino bale gospel. Nginino yaka gospel. Ujisu ulawan siya kaneka parte banayang yaka gospel. Jesus came into this world to give us the gospel of life. Not to give Santa Claus. Kadukat no ngi iya ka gospel. Hadukat no ngi iya ka gospel. Hadukat no ngi iya ka ketino try. We don't want the word of God, right? Ngim tresyo ya kaktino try, right? Amde. Ka gospel ngisngaw ngiya. Ka kubar baba ngisngaw ngiya. Ujisu ulawan ra gospel temayangi lemba ka Christmas. Hangno ka don kane ka gospel mindaha ka jingim jongi. Hangno kadon ka gospel haka yingga semjongi. Hangno kadon ka gospel haka jingim shimejongi. Nangdang yung ilong Kristan. Gospel tenging kwa. Rongpang nga kwa. Rongkakup nga kwa. Jingkamen jong ka Christmas nga kwa. Henry ujisum ngam kwa. Kaya kane ka Christmas ko kimen ko para haka jingim jongi. Kaya ka Christmas ko kimen ko para haka jingim jongi. Hato don jim modeye ya kane ka jingim Christmas. Lada ngimpai siya utray kumbangi deben pai en sapoy ka pa ngin babe. Ngin babe. Namar ngilong kum giplang balaban yap hagasngi kabashit. We are like weak plants which can die in a hot sun. Yaka jingim Kristan jongi kalong kumne menda. Yaki plang batalot. Habashit kasngi ngibuna padeng jongi ngin telor. Ngin yap namabale. Ngimpat pensyong yaka jingim Kristan jongi halaru Jesus Christ. Santa Claus cannot save me. Yaka no ka jingle tamasha kamlaban penim yangi light no Jesus Christ. Kane ka kubar kadeban priyang keleng saudong jongi. Hato ngikoloy ni ban pai siyaw Jisu ne ngisno biang ya ka rompong jangga parte
Ya royal try. Ya royal try. Ya royal try. Ko himmen ko para. Ngidon kamban pai shau jisu. Om don ke wai pat kelendi. Like no u jisu haka jingim ka chogi. Lese pi perkat. Bale ngayalap kumne. Christmas ka ba mo jinggamen jingsut? Jingit? Day. Darium day. Lese pi kong bale father yalap kumne. Kala day kapor bangin stang ban yalap kumne. Kenamba ki Kristan jongi ki long ki baklain haka jinge. Lan kum da ki kon jongi kin salam kum ki slaha keler. Otherwise, our children will be like a leaf in the wind. Ki kon jongi kin kilalong kum ki slaha keler. Pikwa bagi kon jompi kelong kum ki kislah hakaler ko himmen ko para nginang pai no shaw jisu ay ba kane ka Christmas ar hajar ar poway kan kelong ka por nagabinda jongi wad binia yaw jisu ban shem ban lat yaw jisu haka jingim ka jongi ka history, ka pensi hangi, ka syapanga jingka jongu Chris. Hoy, ngala pule ya ka gospel nya, naka gospel jongu Lucas, Dr. Lucas. Lucas is not an ordinary Lucas, doctor, ulong ubastad. Ulato ya kane ka kana, syapanga jingka jongu Jisung. Lakaya u Jisu hakapor u Augustus Caesar udang sensar. Ula ang hakapor bau Herod ula long ulad. Hakapor u Quirinius ula long lad. Baro laingot kila sensar hakaju kapor. Kabamot lakaya u Jisu hapadeng Shippo BC, but Henry BC. Penshisha hangi, ujisu ulong bashisha, laka shisha yawu hagene ka perte, omde kum kano ka kana, kabakibri ki priang, ne kinongap lamborot ki priang. Ujisu ulong historical person, ulalong person jonga history yauba ngilaban shania yauba ngilaban nge nangda kadondro syapanga kerteng jongu Jisu Joshua hitin Greek hitin Hebrew Joshua kabamut Yahweh upenim na Joshua ngilayo ya kekerteng Jisu Jesus ubulay upening lakaya u Jisu ha Bethlehem kabamod bet bad elema bet kabamod kaying elema kabamod hakaktin Hebrew kabamod upo hakaktin Arabic kabamod do meat house of bread or house of meat. Kaying jong upo ne kaying jong kado. Bagbale kibu ya ka Bethlehem ba ka jimbo jong ka Bethlehem komne kadon kadaw. Bethlehem kadon hapadeng Egypt ba de Babylon. Bon gibru ki ya lendi lemba i Bethlehem ki wan shong ban bam ha Bethlehem kane kalongga jaka ritngan Bethlehem kalongga jaka ritngan kijo ki wad upo ki Arabic ki balay sa Babylon ki nong Egypt ba ki Babylon ki wad do na Bethlehem ba kila bam kila di teminda
lakaya uji sa Bethlehem kabamod don jingmod baro arliang kabamod Bethlehem kaying jong upo bat kaying jong gado kaying jong upo bat kaying jong gado mano bate kaying jong upo bat kaying jong gado mano bate kaying jong upo bat kaying jong gado light no uji Christ Nazareth ubala syayap naga benda jongi hawulum Calvary dakaba IT yakamet naga benda jongi bala play yagasnam naga benda jongi badula on shim partobam lada pimbam ya une ya kado jonga badi yagasnam jonga pimdon jingim bam jukut Bethlehem kaying jong upu kaying jong gado menda kasni ngireke sashasin ya kajingka jong upu ngireke sashasin ya kajingka jong gado ban pen kadang ya kajingim mensiam jongi ya roya utrai ya roya utrai ya roya utrai ya roya utrai ko himmen ko para tongin yai sa Bethlehem minda tongin yai sa Bethlehem minda ha Bethlehem minda kam deshu kum ka Bethlehem menshiwa lada pilai sa Bethlehem minda pinyoi tangga rom ka kup Henry ni haben yai sa kata ka Bethlehem minar hajar snem shiwa handa pinlap ya upu pinlap ya kado minda hangno nginlap ya une upo ya kane kado where do we find this bread this meat jawab mapi hangno nginlap ya une upo bat kane kado minda Pishait lap Pishait yo Benumde Haka you kerish bakuid Bethlehem Bethlehem Kadon haka duwan kaduba Bethlehem kadon barabor haka you kerish bakuid Bethlehem kadon hapadeng jongi ngimdon kamban tu shadusha Jerusalem ngimdon kamban tu shadusha Israel Henry Bethlehem don hajan jongi Bethlehem don hapo jongi hato don hapo jompi hato kane ka Bethlehem don hapo jompi hato pilong kaying jong upo hato pilong kaying jong gado jong Chris hato katnungud na preng jompi pila ban jibab hoy ngalom Bethlehem house of bread house of meat hato ngilong Bethlehem ko Kristen Catholic kendit benrio ban ngawto ba manga ban mapi ngilong gi Bethlehem minda ladang iklat yakane ka jingshisha kumbangala ang ngidon hakajimma kajimma kalong kinongshun kiba aptab ban penjot yangi kinsa penjot shisha yangi nganum kadaw mano bade kinongshun Henry kinongshun ki penkare minda kito ki bamdon kak Bethlehem kin sayap ler kinongshun ki penkare saudang jangi ban pengat yangi shaka jingjot. If you are not in Bethlehem,
You are lost. You are lost. If I am not in Bethlehem, I'm lost. Ladangam don ha Bethlehem but Jesu ngan salongu beri ba jatiao. Kumdaru mangi iway pa iway. Tongin pai siya Bethlehem minda. Pikoban pai siya Bethlehem. Pikoban pai siya ka Bethlehem. Pikwa? Hoyt neem. Ngin pai siya Bethlehem. Bethlehem kan wan shongsa hapo jongi minda. Lemba kane ka jimane sacrament. Nagadaga daw ngam shimlas tang jimane sacrament shua. Namar katkum ka kubar ngayo. Kadon ka kubar nga bangam de ban keren hakapor jimane sacrament. Namar jimane sacrament kalong tang ban mane iyaka iyau kulungu Jesu balaka ha Bethlehem hoy don gipor ngingim laban kial Henry katasin yolad ngideben mane iyau Jesu kakatin kabalong do long snam convention sa badni haka sacrament bakuitam haka duan minta gasni yaga jimmane jongu Jesu kadebal long ya peshibun nakive pat ki por jonga jimmane dakabas ngobutu yakane wad yaw Jesu wad yaw kulungu Jesu hadu banda shem yawu ulong kalindi ulong ka jingshisha ulong ka jingim nagabenta jongi kogimen ko para ino yabaro ka jingkwa jongi hakane ka perte ino yabaro ka jingkwa jongkane ka rompong jonga perte breteli shakane ka duwan ka dopat piki kina, piki kulun, piki samla, piki longpa. Bratili yalade, shawu Jesu, shaki jadjongu. Watnum vengno, yawu Jesu, naka jingim jumpi. Watnum ino Jesu, naka jingai kuble Christmas jumpi. Kindait no, yabaru kita kidur, kabat pasha piya ke paralog. Yaka Christmas greetings, klam Jesu. Search. Word yake dur badon Maria bad Joseph bad kulungu Jesu ban pa kubar Christmas message yake paralog pinduno ya baro kitaki which new jongi bamen ba vengno ya Jesu na ka jingim jongi. We have it to be careful, my dear youth shaki kun samla kawe ka jingar pad wat nungop hakik ti jongi bamen kiba persyang ban pendo na Jesu na ka jingim jampi kokon samla bayid pilong ki don kiba pule pilong kiba start pilong kiba nangpan wad ka internet pilong kiba tibit pilong ruba tibit ruban tau but sna ya bun ki door but without Jesus there should not be any business in your life. Without Jesus, there should not be any business in your life. Pigi kon samla. Kalam Jesu, pinumle, banyale, kano ka kam. Wadiya ke jingala kai jumpi. Wadiya ke jimpule jumpi. Wadiya ke jingle picnic jumpi. Kalam Jesu, no business. Agreed? Kon samla? Menjur? Ki kon samla? Ki kon samla? Piminjur? Shitam ban menjur? Piminjur? Kon samla? Rakti? Ki kon samla baro rakti? Ki kon samla? So many of you are shy or you are afraid to rakti. Some of your hands are so weak. Kikti jambi rasha jarong. Pilong ka laway jong ka balang.
Pilonga laway jonga jait ben riu kasi aise. Pilonga laway jonga jait ben riu kasi. More than that, pilonga laway jongi Christian Catholic hagari kasi hills. Pilonga laway jongi Christian Catholic hagakasi hills. Ya kikimiki pa jompi kinkalat. Lese kilong ki ba shirhem haga jingay. Lada pimpat long shirhem haga jingay. You will destroy our faith. Kikimiki pa jompi kinim katnos nempat. So tu ni sorry, maaf yang ngala keren slam lese. Lese pisno une u keren barabor keren slam. Hoy, haba ngas ngo si hapo jonga. Ya kabadang jia saudong jongi. Ngamban seban keren. Lada ublay ula benshot halo jonga. Ya ka sur jonga prophet. Ngan yai keren. Lada pis ngo kumen ne si. Ngan yai beteng ban keren. Pilaban pediang, pilaban kentai. Henry, kadu, bangadon ka sur ban pinsawa. Ngan keren. Lada pim ay ladia nga. Ngan keren sa kawai pat ka jaka. Henry ngan yai keren. Hadu, banda, duno ya ka mensiam nanga. Henry, ujisu, Jesus, live Jesus. Live Jesus. Live Jesus. Kani kalong ka mantra jonga. Jesus has to be lived in me. And this Jesus has to be given to everyone who listens to me. Ujisu udeban imhanga. Ujisu udeban imringkat bati way pay way. Banaga binda kane nga im rest of my life. Lada pis ngotenat ne pims ngotenat. I will live for Jesus. And you? And you? Whom do you live for? Nagabinda jong no pat ngin im. Lada omde nagabinda une ujisu. Une ubule. Une ukuno bule. Ubakalalong. House of bread for me. House of meat for me. Lada omde nagabinda jongu. Yano pat ngan im yakajingim. Kaprip ya lagi kemat ngan penkut now. Dasa pila tight ban ngap yang compare. Ai ka borumen siam bakuit nang pinshirhem shushu iya pi. Ban brat lut no ya bahar ki jing chakliya na ka jingim jongi kabakang yangi ban penhe ya ka jingay hapo jongi. Trang yaw Jisu minda. Trang yaw Jisu. Ngin pediang yaw Jisu. Hapadeng jongi minda. Ngin pediang yaw daka burom. Namar kane kadeka sngi burom Christmas. Ayo nang kerko yangi. Unang penslay yangi. Bangin bretlut ya bahar ke jing siniyu na ka jingim ka jongi. Piki balong adik kerni ya kekiat raikut. Piki bakirni ya ka jimbrai, ka jingauria raikut Jisu ngalabe ya kie bara bajaklia ka basniyo Henry minda ngan stang temai ya ka jingim. Nagabenda u Jisu, I will live Jesus. Live Jesus. Ayu Jisu un emrengkat badnga, un emreng hapojonga. Da ka baraikut ngin dem kosiyo, ngin pediang burom, ya ujisu. We will invite Jesus amidst us now. Kito ki badon habar pilaban wan shanesha po kam kerluit ka jaka ladapi ko ban wan jan badu Jisu. Tadapi ngotenat ban shong side sngi compare Henry Jisu don hapo imane.
Tongin terang yau Jisu, tongin karpad yau Jisu, hakene kekelip mak. U Jisu, ulang nong penim jongi. Om de kerompong jonga perteka ba. Kering yang isya ke Christmas. Andre, yau kelong u Jisu. Lesing ilabba be, ya kerompong jonga perteka ngila kelat yau Jisu. Terang yau Jisu, kuat yau Jisu, nadu ka donut. Ayu nang rong pura hapo ka donut ka ben siam jongi. Ay bangin kalalong ka Bethlehem shisha. Ko Jisu, nako balong Bethlehem. Ngaro, aku abalong kaying jong me, kaying jong upu, kaying jong gato, Jisu, pelong ianga, kabakoi, bangen beratli, ya kejing caklia, ikajing kerni kakian, kejing seni kabaharukom, kabapenjingay nga name, naga sakramen. Ngalayim jingay na ka sakramen mindanga kot yame bamen tau la dia nga ban pen randi ya ka jingim ka changa wan Jisu barongin ruai lang kam jam wan Jisu barolang kinaro longgo pa ruai jam lada pitran shisha ya Jisu ban manrung shapo ka donul bapen pelong ya ka jingim jampi ka Bethlehem Wan Jisu, Wan Jisu, Wan Jisu, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Barolang daga jingi dia Jisu badon hakene ka duan ka dopa ka Bethlehem ka don ha padeng jangi house of bread kaying jango bale u Jisu shong ha padeng jangi hakamat jangi togin yaro yawu kumki anyal ke bayaro yawu habalak ha yawu kam jam haleluya haleluya Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Jisu ngimane yame melong ublay bashisha melong ublay bashisha lakaya me habedlehem na kamaria teisati daka borjong men siem bakoi lemba ka jing suma jong joseph ngingit yakane kane kam de ka kana puris kam kane kalonga jing shisha jisu ay kane ka jing shisha kanang rung haka donut haka men siem jongi kanamba nindup long ki kun ki bapura jame bandup kentai ya baro jai ki jing siniyo na ka jingim jongi melong oblay bakoy ko jisu habam me wan shaka jingim jongi ngide balong ki bakoy jisu ngi maneyame ngi borom yame hakane ka kalip ma ngi shat komen namar ka jingka jame ko ble bakoid namar ka jingwan long do long snam ban shong sa badni ngi layo ya ka jinglong ga bakoid ngi maneyame ngi borom yame ko jisu nagapinda kane ka jinglong do jinglong snam jame yan ya ro badan pindon borom malakapol kaburam hau pab hau kon badumen siyam bakoy yan ya ro badan pindon borom malakapol kaburam hau pab hau kon badumen siyam bakoy yan ya ro badan pindon borom malakapol kaburam hau pab hau kon badumen siyam bakoy kotrai jisu melong ublay jongi melong kenra jongi habala kaya me ki angel ki wanhia nabening ban ruwaya ka jingruway kamen ban penbanaya ka parte la kaya unang penim ukun siem jangga jingsuk baru ki batrang ki bapdiang ya kene ka jingsuk ken kellalong ki jingsuk ki kon jangga jingsuk jisu ngi kwa balong ki kon jangga jingsuk ay banginang yo yang kata ka bor jang kata ka jingruway jang ki angel minda ko himen ko para tongin yang hakamatu jisu ban ruway rengka baki angel namar ka Bethlehem kadon hapadeng jongi ka Bethlehem kadon hapo jongi ka Bethlehem ka peit yangi namaru jisu ulong upu bay im jongi ujisu ulong kado ba pen kadang yaga jingim jongi ba pen kandang yaga do jongi ba pen kud yaga do ba dab da ka pop jongi bangin ang yo jing lai luid haka bangi pendon buram ya utrai haka bangi ruai pendon buram ya utrai haka ne ka kelip mat tongin ruai pendon buram ya ublay upa jongi nginang pendon buram ya ublay ukon nginang pendon buram ya ublay umen siam bakoy
nagabinda kane ka jingmaya ka bakarao ka jingjia ka bakarao ka balajya ha ka history janga parte haduminda ka jingjia ka bakarao ha ka history janga parte ka long ka jingwan long do long snam jangu bole ba shangsa bagni ya ka jingwan jangu nong penim ya wo Emmanuel. Hallelujah, 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 hallelujah. Dia roya mera pakopa, hallelujah. Dia roya me abakupa, hallelujah. Dia roya me abakupa, dia roya me abakupa, dia roya me abakupa, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dia roya mera Jesu, hallelujah. Dia roya mera Jesu, hallelujah. Dia roya mera Jesu, dia roya mera Jesu, dia roya mera Jesu, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dia roya me ensimba ko, hallelujah. Dia roya me ensimba ko, hallelujah. Dia roya me ensimba ko, dia roya me ensimba ko, dia roya me ensimba ko, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Jesus, Joshua, 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 Joshua. Hallelujah. Jesus. Kohimen ko para. Gila pendon borom ia utray. Gila maniyawo.
Ngilas ngutu ika jing kardor jang jing don jang Jesus hapadeng jangi. Ko Bethlehem pelong jaka bala kerku namar bala pediang yawu nong penim hadonu jomba. Menda ngi baro ngi ko ban kalalong ka Bethlehem ka ying jang obale. U Paulus bakoy hakashiti bening gong jang korindi ve lai ka kendri ong pindip mo bapilong ke temple baku jango balai pemdip mo bapilong ke temple baku jango balai bapilong ke Bethlehem bapilong ke ying jango balai bapilong ke ying jango pu bapilong ke ying jangada ko himen ko para hakane ka kelikman tongin pentim maya kane ka ying tongin kerpa dia utrai baun penku dia ka jingim ka jangi baun shimdi pura ya ka jingim jangi vai pai vai baun pelong yangi ki bakuin ko himen ko para bu ya ka ti jambi haka shadem jambi ngilong ka temple jango balai ngilong ki bapediang ya ujisu don hapo jangi tongin kerpa dia ujisu ban penku shushu yangi namaru nong penim unong siuspa ulawan ban penim yangi nakapop ayun pelong yangi ki bakuin un pelong yangi ki kun ki bakuin menda hakene ka buram Christmas kakabangi ruai hakene ka jingruai ngidang rai hakamatu Jesu hakene ka sakramen bakuit tam hakaduan ba un pelong yangi ki bakuin nginom buchu ya ka rompong jong kene ka perte nginom snautenat ya ka rom ka kup ka bangi oi saudong hendrai tang ya Jesu banginum ngin bretno napo jongi ya bar ke jingsenio ki bangibu ngin bretno napo jongi ya bar ki jing mane blaitao jongi ngin bretno napo jongi ya bar ke jing auria ke jimbrai ngin kerpa dia utrai pelong yangi ki bakuid yang mensima pojongnya penkuit ko trai kedonut ke jangi pelong Bethlehem ya kedonut jangi kerku ko trai yang mensima pojongnya Beng no ko trai ya ke men siam baman ya ke jing snio ke jing auria lese ngila perkat ke Christmas ka bamut ke jing auria jo ke jingin jing di jing karni ke kian ke drug ke movie ya ke film ke baja kele ke jing di kiat ya ke jingdi biri duma ya ke bam kadi dan remet on kahima ublay kalong ke jingse kalong ke hok kalong ke jing kemen hau men siam bakui ke hok ke jing koi pen koi dia ni di ko man lai lui na kini ki pop baro di ko man lai lui na kin jing seni baro di ko man kentai dia bahar ke jing seni Jesu penku dia ngi vai pai vai penku dia ngi vai pai vai menta di koloi ko Jesu ban kentai pigi kon samla bratlut ya bahar ke jing seniu ka pelong ya pi mrau jang ka pertai ya ka bangi perkat kam deshu ublai kam deshu Jesu kam shimlawan nau Jesu ya ke bangi labe ya ke magangila le ya ke bangila tarai kam shimlawan nau Jesu kawan nau bamen pediang pura ya Jesu pelong ya la deu kun chu Jesu ong ya Jesu penkui dia nga baro ngin ruai lang minda penkui
nadu ka donod karpadi au Jisu ben penkoit kokun samla bayit pilong galaway jang kabala pilong galaway jang ka jait pentri wadnum be ya ka rompong jang ka parte be au Jisu budi au Jisu pediang au Jisu ya ka jing shai nau kawan nau Jisu piki long ka me long ka pa hikaya ki kon ya ka jing shai ka bawan nau Jisu wadnum pen sluri ki kon ban budi ya ka rompong jang ka parte pen men saw ki kon jambi pen men saw ki jait pendrio ha ka bangi pen sluri ki jing senio ko himen ko para karpad pen kudia nga ka kumi pen kudia nga upa bunsin ngala pen ngai bija ki kon janga daka ba tarwaya ka pisa daka ba penti dia ka mobile phone ban ngim shamla bodin kile ayu dakine baro maaf yang Jisu ngam shimla ketkali ka kamram janga kumupa ka kami ngam shimla ketkali ka kamram janga kumukun samla kum kimmen kipara ngam shimla hikai ya ki himmen kipara banyai dia ka lindi bade maaf yang Jisu penku dia nga Jisu ai boring nga Jisu bangalong batamai benda Jisu wan beno ya ka jinglom Bethlehem hapo janga wan num beno ya ka jinglom kuin na po janga shang saban nga Jisu malong Emmanuel ba shang ban nga Jisu malong oblay janga shang ban nga Jisu penslay nga Jisu ai boring nga Jisu ko himen ko para karpadi au Jisu rai ka ti jombe baro shau Jisu hagane ka por ngi kilindo ngin kerku yapi pen kuit pura yapi papin stang temai bat kani ka Christmas ya ke jing seniu lese pe don jimlin baseniu isi no kita piki kon samla pismutu ya ke lindi ka bapiai bun apdeng jombi pim jukit kli ya ka kamaram jombi pim jukit kli ya ka balang bun sin piai lingkar pi ya jinghai na Jisu piki longko mi longko pa raikot ai kani ka Christmas kalong go por pa pen mai berat ya baro ka jinget bi jombi ya ka jinget talabaro i dia Jisu hakani kelim mat ngin ya ro ya Jisu ban ngin beno ya baro ka jing sinu rengkat badu Jisu bapin du pidiang sachasin ya ka jing shai ban stang temai ya ka jingim badu Jisu haleluya baro ya ro ya Jisu hakani ka por kiling do jangi kin kurku yapi pen ku yapi na baro ka jing sinu na baro ka jing tengit haleluya potrai Jisu ngi aite hame ya gani ki kon ke baduai rengkat bat me कि बकर पाड या कजिंगा एक जिंगर को हलो जंगी बेकराड या उबमेन बेकराड या का रोंपोंग जंग परते या के जिंग तनाज जंग ने का रोंपोंग जंग परते या के जिंग बीज बारो तबंगिंग मो को जिसु या के जिंग रिंग जंग ने का परते या के जिंग तनाज जंग परते कबला पेन्ने बीजंगी जिसु पलाई लोड या के कौन जमे दागा बो जंग जिंगदम मेलंग जिंग शाय मेलंग उबलाई जंगी मेलंग नम पेनिम जंगी पलाई लोड को जिसु pलाई loading ko Jisu naga jing beta naga jing dom naga jing jaitu naga jing bisni naga jing auria naga jing brai na bora jait ki jing dom haga kurtang jame Jisu pলাই loading ki kon menda pলাই loading ki kon baro na bora ki jing seniu na bora ka bor jung bamet kar khodi ki menda hallelujah Jisu senreit halo jongi jagas namba kardor jome pen kodi ki hagane ga sni buram Christmas hagane ki kon ki nangyo yaga jingim kabate mai tau tumai ki kon samla tau tumai hagane ki kinna tau tumai ki longo me longo pa tau tumai ni way pai way hagane kelema hallelujah Jisu ngisi akapap nadu minda gasni mela wan ban penim yangi nakapap ni rai kod ban isi akapap naga jingim jani ai boring ni Jisu hallelujah Jisu ai boring ni Jisu pen kodi ni Jisu nagi pop jangi baro pen kodi ni Jisu hallelujah
Jesus, 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 Jesus. Ko himmen ko para ngilapin demai raikut menda. Ko Jesus rengkat bad kane kas ngiburam Christmas. Ar hajar arpo way ngalong uberiu batemai ngalong kabriu batemai ngan kitkli ya kabalang ngan kitkli ya kiyingasem janga ngan kitkli ya kajingim janga ngakut raikut ban ino ya kajing sunyo na kajingim ya rap ya nga Jesu pensle ya nga Jesu ngaburom ya me Jesu ngamane ya me Jesu ngait ya me Jesu ko Jesu kumgi nongap lambarot bawan ban mane yame kila dem kila mane yame namar kila yoi yame badha ha me ko kulungu Jesu kila yoi ya unom penim jangka parte jing shai jangka parte upu bayim jangka parte kaddo kaba penim kaba yalam yangi syaka jingim bam chikot yarap yangiru ban yoi ya kaju kata kabor name ko Jesu kum kita kisim namingi kibawan ban mani yame kilayo yame rengkat bat ka Maria ka kemi jame rengkat bado Joseph bat kilang ngei bamelong nong penim hakne kelemat ko kimen ko para tongin do yaw Jesu tongin mani yaw Jesu kat bapiwan to hakene kelemat ngikilindo ngindra yaw kulungu Jesu hakama champi but pilaban mane yaw Jesu kat kum ka jingkwa champi ladapi ko bando pilabando ladapi ko ban kner lagti champi hakama to Jesu ban mane pilaban le henre ya kata ka jingle omde ban sakut ha ka jingle dak henre kane ka de ban longa jinglong jampi ka jingkwa jampi jinglong jangka donur jampi kenamba ka boru trai kan traikam halo jampi kan traikam halo ka yinga sem jampi baro nginang mane yaw Jesu hakane kelema habap yoy ka dur jang kulungu Jesu pide ban yoy ya ubale hakama jampi pide ban yoy yaw Jesu hakama jampi ubayang ban kerku yapi ubayang ban rano ya ki pop ke jing sunio jampi da ka jingri pale nginang ban lai lain menda ban mani yaw Jesu baladon hakakti jongilindo lai lain sngaba pinbait ya kiram babalang Sengaba yang lain menda lain teliki lain sengabawan yang inang tuai baro ki bashim menda ya kan ega jinglenium mane ya Jesu ya ka sakramen katba ki pait baro ki burom ya Jesu hangne hakamat keduan ketupat Bangin laban
Kohimen ko para ngakot ngaveri pi bandam ko siu kaprip ya leki kemacam pi baro ngila mane ya ujisu ngila burom ya ujisu ya kikun jongiru kila do ya ujisu hato ujisu larong hapo jongi hato don nem kano ka benta ka jingim kabangim bat ai hau jisu ai tipura namar ublai wala tau yangi ha ka do ha ka jinglong do hapo ka jinglong do ujisu ularung ha ka mensiam lamba ka baptisma iloki kun balayo pediang ia ka baptisma kalong kapor ujisu ularung hapo jongi pelong ya kajingim jongi Bethlehem kajaka sa jongo belai pentimai ya ka Bethlehem syuabangin pediang ya kajingker kuna ujisu ba undup rung shapo jompi la dodon ne em kano kajing siniu kaba pimpat laban ino ko ramba piru pilong bai dia kulung Yesu katba pidang kulung kina pentimai biang kata ke jingid apo jambi ko kun samla pilong bashirhem pidon ka bor apo jambi pidon ka sap apo jambi Yesu don kam ya kata ka sap jambi bis ngotenat ban ruai bis ngotenat ban syat
pis ngau tenat ban kran kana pen don kam ya kene ka sap champi na ka ben da ban pen briang ya kene ka jingi jong Jesu pi don ka sap ban pen don kam ya ka social media pen don kam ban pen briang ya ka kubar baba syaki himman ki para champi ai ka baru try kanang try kam halo champi pediang ya Jesu pura pediang ya Jesu pura Nadu ka donut pediang ya Jesu. Ai ka nika Christmas kalam shisha ka por jang ka jimpen te mai jimpen kuit. Pin ra ya Jesu minda. Bat pin sa imbadu Jesu. Pat ki hing ka sem jampi kalong ka batti mai. Ka jinglong jampi kalong ka batti mai. Pin sa stang ban yo hi ya ka jing kala ka pule ka puti. Ya ka rukam bapian ya de bat ki kimi ki pa. Ya ka rukam bapi ya de bat ki kon. Ya ka rukam bapi ya de badu pa bat ka kemi. Ai ka lon ka jingpen te mai ngin ruai syaban yo pede ke jingkerku da ka bakot ya Jesu kotrai Jesu wan shenga ka prepare ke kemacam bi pediang ya Jesu baru pilaban ruai petip ya ke jing ruai pediang ya Jesu ka donur jambi Kano ka jimblin kabapiting ban pentolot yapi ay tihaw Jesu aga jinglong do jampi u Jesu wan udon kabor udulong ublay ay tiya ka donut baro lang ruay nadu ka donut Nadu ka dono druai jam baro Wanchana Adonu Jana Jesu Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, penslego trai, penslego trai, penslego trai, penslego trai, penslego trai. Penslego trai, penslego trai, tauta mai go trai, tauta mai go trai. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Tungin ya duai Ablay dah kena ke sakramen berpelan melebu hapedeng jungi Ya kejikan mau kejeng syashi tom jong me Do ya rapingi berburu meke met senam jong me Kenang bang ni yo berbor kisah jong kejeng sius pa Me bu ibsen syah junam laju nam Yangi terkutra Terkuyangi keputra Terkuyangi keputra Terkuyangi keputra Shimtiyangi Shimtitra Shimtiyangi Shimtitra Shimtiyangi Shimtitra Shimtiyangi Shimtitra Kohimen ko para pi ke badon ki statue ne grocery kino kino ki tiar ban karku snga ra bat wan shakama shane kito ki badon kam ban karku wan khangne shakamat kaduan kito ki badon ki statue ne medal ene kine kino kine ko dur ban karku sawan shane hakamat wani shakmat kito ki bawan ra Rosary statue kalendar ya berkot bab lakit meneh tempat kerkure wan kam shane shakmat Kotrahe Jisu ngiaiti hame yakini ki kun ke bawandra yakini ki dur yakini calendar yakini ki rosary yakini ki statue jong donur bakuit tamu Jisu ke Maria Teisuti Joseph bakuit menang kerku menang pen gandang menang bekrat yahu bamen yakijing sunyu yakini ki tiar barok ay bagini ki tiar kan kalalong ka sacramental kat baki bu haying jongki kalong ka dak ka shin jong me bad lemba kini ki dur lemba kini ki statue ay kinang lai luit na ki jimpang na ki jing shitom na ka bor jong ka jing dum ay ka bamen uksuin ukraken pet kran na ki ingasem jongki kat baki bu rom ki mane iame baki kin mau iame ipan yakane dau kris utrai jongim amen.
ban late pai ko himen ko para ha ka pratarik banai banwan ngidon ka Bible convention nadu kindai baje stang rosary yai beteng ya ka jingelap ya ka tino trai shipo baje kadway shipoa mas bakuit nanda yai beteng ya ka jimene sakramen bat ka program barokawe kan kut shua arbaje om don ka lunch break ngidang yai beteng kumne namar ka suk ka sign jeng gibri ki bawan jingai pakindup yo late pai tokin mau pilaban pen briang ru ya ki himen ke para jampi syapang ka Bible convention ngilas tang hangne hamau klam baru trai unang kerku kardo ya pi baro lemba ka jingya shimenda ya kene kam krau ka ba ublai upen kre na ka benda jongi ha kene ka jaka ka ba kuit ka ba kenta Jing perkema nam tak maklam mas lasai salong menjelang ar sin prabaje nam tak kena sembah ki pat jirek nengelam ndrei kita kibadai na ka grup jengka Jong Joseph Bakut mah mar Jong Joseph Bakut wan yalam jing seng lasai wan lam ya kemas lasai ki jeng ruai ki jeng pule ki ruai rungai barok kena prabaje long mas mo ti ka kan hun Jong Joseph sa sembah salam pat jil pare ndrei sajit hang ne wan kam kloi na tawan chuaka prabaje na ta nam ta kilong